Reka nizere ko mumeze neza mu byo muri gukora byose bikomeje kubagendekera neza cyane. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho neza cyane gatanu kuri gatanu cyangwa se mu buryo bworoshye bwuzuye. Hanyuma twerekeje mu makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ho byoroshye, hongeye kumvikana amakuru yerekeranye n'imirwano kubera ko aho bita ku Ndondo cya gice FARDC ikubita urutoki ku rundi ishakisha kugira ngo cyose ko cyakabaye cyambure M23 natwirwaneho, hongeye kubera isibaniro ahitwa Kangwe. Ndakubwira ibiri kuhabera ntabwo byoroshye, ndaza kukubwira kandi n'ubundi amakuru yerekeranye n'imirwano muri Fizi aho byakaze cyane, aho bita mu Marambya. Kumurambya ahangaha n'ubundi hashize iminsi cyangwa se hashize igihe M23 yarwaniye n'igisirikare cya leta mu buryo bukomeye cyane, ndetse M23 inahabirukana nabi cyane abari muri coalition yose uko bakabaye, haba Wazalendo, yaba FDLR, yaba ingabo za leta birumvikana, ndetse na FDN b'igisirikare cy'u Burundi. Abo bose bahavuye bamerewe nabi cyane kuko hari narimo na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Hari amakuru yerekeranye nuko ibintu byongeye kuba bibi cyane rwose ahangaha kumurambya, aho ibintu byadogereye. Bimeze bite hafi yaho bita mu Kanogo? Ndakubwira uko ibintu byifashe n'utundi duce dutandukanye ndetse nabaguye muri iyo mirwano. Hanyuma tuze kujya muri Uvira. FARDC na Wazalendo bongeye kurasana bikomeye cyane. Ibi bimaze iminsi, ubu barapfa iki? Biteye bite? Biri kubera he nyirizina? Byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru muri rusange. Mu gihe kandi M23 yasohoye itangazo ry'uburakari, ni itangazo ryashyizwe mu kono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politike. Uyu mugabo yatangaje ko rwose yasohoye itangazo ubona ko ari iry'uburakari cyane kuri M23. Ni itangazo M23 isohoye cyangwa ishyize ahagaragara nyuma yuko hari bitangajwe na Generali Sultan Emmanuel Makenga, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za M23. Uyu nguyu rero akaba ari n'umuyobozi rwose wubashywe cyane muri M23 cyangwa se ukomeye cyane muri aka karere mu bigendanye n'urugamba. Uyu mugabo rero hari amagambo yatangaje avuga ko nta santimetero n'iyi n'imwe bagomba kurekura mu bice byose bagiye ibafata. Bikurikiwe n'iki? Ni itangazo ryashyizwe mu kono na Lawrence Kanyuka, ndakubwira ibiri kubiyemo ndetse n'uburyo mu by'ukuri bavuga ko ari itangazo ry'umujinya cyangwa se ry'uburakari rishobora no guhita rihindura ibintu ko byifashe muri aka kanya cyangwa se kugeza ubu ngubu. Hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi, turaza kunyarukirayo, yahaye igihembo gikomeye cyane umugore we Angeline Ndayubaha Ndayishimiye. Uyu mugore rero akaba yamuhaye igihembo. Ese iki gihembo ni iki ko cyateje impaka mu Burundi muri CNDD FDD ndetse no mu bandi bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, bikaba byazamuye impaka ndende. Nyamara kuba waha igihembo umuntu wari wese ari ibintu bisanzwe, ariko kandi rwose ibi babijyanishije n'imaze iminsi bivugwa muri politike yo mu Burundi, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ibona ko bamuhagurukiye, ndetse hakaba ari nari n'icyuka kibi cyangwa se ari umwuka utifashe neza hagati y'abarwanashyaka muri CNDD FDD. Ntabwo rero bari kumva iby'iki gihembo. Ubwo ndakubwira uko ibintu byifashe ndetse n'impaka byateje muri rusange. Hari amakuru menshi cyane ngiye kugarukaho, reka mbanze mbaha ikaze rwose. Ubwo mbanza kubasaba nyine gukora subscribe, gukanda like, gukanda share, mukaduha comment. Yitwa Isaac Neza. Reka rero mbere kwinjira mu mirwano ikomeye cyane kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twinjire muri aya makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi. I Bujumbura umwuka wongeye kuba mubi cyane mu banyapolitike mu buryo bukiye butandukanye. Nkuko nabikubwiye rwose, Perezida Evariste Ndayishimiye Neva w'u Burundi yagize gutya igihembo gikomeye cyane umugore we Ndayubaha Angeline Ndayishimiye, amushimira cyane rwose mu buryo bukomeye cyane. Ariko nyuma yo guhabwa iki gihembo cyangwa se nyuma yo guha igihembo umugore we, byateje impaka ndende muri CNDD FDD ndetse yewe no mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye Neva. Muti byagenze gute? Reka mbanze mpereye kuri iyi nkuru ubundi muri make, ubundi tugaruka tureba uko ibintu byifashe ndetse n'abateje imvururu cyangwa se rwaserera nyuma y'uko Ndayishimiye yihereye umugore we Angeline igihembo mu magambo rwose aryohereye cyane, amushimira ko ari umugore w'indashyikirwa. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi
yabikoze kuri uyu wa gatanu nibwo yahaye ishimwe umugore we Angeline Ndayubaha Ndayishimiye. Uyu mugore rwose amushimira mu rwego rwo nk'umukozi w'indashyikirwa wahize abandi, kuko murabizi ko hari umunsi w'abakozi. Amushimira ati uri umukozi udasanzwe. Ndayishimiye rero yamushimiriye mu birori byo kwizihiza umunsi w'abakozi wabereye muri stade Intwari, ni stade iherereye ubundi mu mujyi wa Bujumbura rwagati. Uyu muhango wanitabiriwe n'abantu benshi cyane, harimo abanyapolitiki, abanyacyubahiro, abasirikare bakomeye ndetse n'abandi bagiye batandukanye, mu kugenda barebera hamwe uko abantu bagiye bitwara mu bigendanye n'akazi cyangwa se n'inshingano bari bashinzwe gukora mu bihe bishize. Rero uyu mugabo asa n'ukomoza ku gihembo umugore we aheruka guhabwa n'umuryango w'abibumbye biciye mu muryango Bonne Action umugira neza, asanzwe anabereye umuyobozi. Nyine uyu mugore wa Ndayishimiye, uyu muryango ubereye umuyobozi uyu muryango witwa Bonne Action umugira neza. Yumvikanishije ko amahanga, uwo Ndayishimiye, amahanga dushobora guha ishimwe umugore we, hanyuma we ngo arimwime cyangwa se abure kugira icyo akora. Ati ni gute amahanga ariko yaha umugore wanjye ibihembo njyewe nkajya guceceka? Ati amahanga yaraje azenguruka mu Burundi, arareba asanga muri icyo gikorwa cyo gushaka ubuzima bwiza bw'abanyagihugu, asanga ni mama Mugiraneza Angelina n'umuryango wiwe. Ibyo akora ntitwirwa tubigarukaho tubivuga. Ati burya nubona umugabo w'inkerebutsi uzamenye ko afite umugore w'inkerebutsi. Nubona umugabo w'inkerebutsi uzumenya ko afite umugore w'inkerebutsi. Mubonye n'umugore w'inkerebutsi aba afise inyuma ye umugabo w'inkerebutsi. None yemwe amahanga arinda byemera, abarundi nibo batabyemera, kandi aribo nyene babikoregwa. Ababizi ni ababyeyi, abari bafise indwara karande, imiryango yari yarabuze urubyaro ngo iseke nk'abandi barabizi. Abana biga mu mashuri meza, hariho ikindi gikorwa arimo gukora abantu batazi. Uriya muryango urimo gufasha abagore muri za koperative, ibaha uburyo banahanahana kugira ngo nabo batere imbere, bakabaha uburyo nabo bagaha bagenzi babo, gutyo nk'uko ashaka kubivuga. Ndayishimira akaba yavuze ko atazi aho umugore we akura amafaranga menshi afashisha bari abantu. Bati nanjye bijya bincanga, bijya binyobera. Batuzi ko umugore wanjye akoresha amafaranga agera muri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Burundi yifashisha mu gukora ibikorwa by'ubugira neza. Ati sinzi yakura. Akavuga ko ariko ngicyazi ari uko Ndayubaha Angeline, avuga umugore we nyine, ngashyigikirwa nawe. Ati je ndamushyigikira, byo ndabizi. Ati kandi ni byiza cyane iyaba bizana mu muryango tuba duhiriwe, none ahita biha abarundi. Ntabwo bizana mu rugo pe, abyihera abarundi ibyo afite byose. Uyu mugabo akavuga ko ahaye umugore we imbangukira gutabara cyangwa se ambulance, kugira ngo nawe azayifashishe mu gufasha abaturage b'u Burundi, bityo ibikorwa by'ubugira neza bikomeze kugenda byaguka. Rero ni byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi rwose, avuga ko ibikorwa bigendanye n'ubugira neza umugore we abikora neza cyane, kandi ko ibingibi abifashwamo muri rusange, abifashwamo n'ubundi n'umugabo we ari we nyine Ndayishimiye Evariste nyine bwo ashaka kwivuga. Gusa ibi rero bikaba byateje impaka ndende. Abanyapolitike biganjemo abo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bakavuga ko ngibi biri kugaragaza neza cyane ikimenyane n'ikene wabo gikomeza kugaragazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Birakurikira ibyo byatangajwe n'ubundi muri uyu munsi mukuru, bavuga ko abayobozi bakuru bo mu nzego zo hejuru barimo na Perezida ubwe n'umugore we n'abandi bo hafi mu muryango bahabwa cyangwa se bahembwa amafaranga menshi ugeranyije n'abo mu nzego zo hasi. Kuko ibyo byanatangajwe n'umugabo witwa Pacifique Ninahazwe, muramuzi cyane muri politiki yo mu Burundi, akaba mu cyo twita Fokode, muri iryo kiramwe rya Fokode, ariko kandi akaba anakora nk'umunyamakuru. Uyu mugabo rero yatangazaga ko mu Burundi umuntu ashobora guhabwa amafaranga yakwishyura inzu, ubukode bw'inzu bikamera nk'aho bihuriyemo. Bati namwe mwibaze kuri uyu munsi uburyo rwose umuntu ashobora guhabwa amafaranga atabasha no kwishyura inzu, cyangwa se yayishyura bigahuriramo ubundi bisigaye byo kurya, transport cyangwa se nyine ku ingendo, no kuvuga nyine kwiyunguruza nk'uko mu Burundi bavuga. Bati byose reka da, nyamara umukuru w'igihugu ahabwa buri kimwe, ahabwa inzu nziza y'agatangaza, amafaranga y'urugendo ahoraho, kwishyurirwa abakozi bo mu rugo, ibyo kurya bihagije birenze, ndetse n'ubundi buzima busaguka ku byiza agenerwa. Ariko umuturage wo hasi ugasanga araronka inica n'ikiza cyangwa se ariho atariho.
reka tujye no mu yandi makuru turebe uko ibintu byifashe, aho rwose umuriro wakomeje kwaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho aragaragaza ko mu bice byo ahitwa Kundondo abaturage baho batangaje ko hongeye kumvikana umuriro w'amasasu. Ni mu gace kitwa Kangwe hagabwe ibitero, ariko baravuga ko ahangaha ibitero byahagabwe ari bya bitero by'ubujura. Ni ukuvuga ko mu bitero bigabwa na FARDC cyangwa se na koalisiyo yabo, hari ibitero bagaba bagamije kurwana na M23. Hari n'ibindi bitero bigabwa na Wazalendo na FDLR nyuma yuko inzara ibariye bakajya kwirara mu bikorwa by'abaturage birimo amatungo nk'inka, birimo imyaka, ibigori, ibishyimbo, ya myaka bakunda guhinga hariya imurenge, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubusahuzi kujya mu maduka y'abaturage n'ahandi hatandukanye. Ibyo bakabikora binyuze mu gutera ubwoba abaturage, mu kurasa amasasu ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane mu masaha y'ijoro. Niko byagenze n'ubu ngubu rero ahitwa Kangwe bahagabye igitero gikomeye cyane, ku buryo amakuru agaragaza ko cyaguyemo abaturage bagera muri 4, bose bishwe na za Wazalendo na FDLR. Ni ibintu bibabaje cyane rero, nubwo M23 amakuru agaragaza ko yaje kubasubiza inyuma, ariko kandi ahangaha abaturage baho batangaza ko bamaze igihe batorohewe n'ibitero nk'ibyo ngibyo. Bakavuga ko mu bice bitagenzurwa na M23 abo baturage baba barimo, ndetse ahangaha hakaba ahegereye ahaba hari za Wazalendo na za FDLR, bityo ko byorohera cyane abo muri urwo ruhande cyangwa se iyo koalisiyo yabo bagize nabi kuza kubagabaho ibitero, kandi bikarangira bishemo abaturage bamwe batabica bakabanyagira amatungo nk'uko bimaze iminsi ibigenda. Kuko nubwo ibitero bigabye ahangaha hitwa Kangwe, baheruka no kubigaba ahandi hitwa mu Butigita, naho barahashegeshe cyane kandi basiga bagiriye n'aba abaturage, nabwo bivuga ko hari abaturage bahiciwe. Rero mu by'ukuri abaturage bavuga ko ibi ngibi rwose bidahagaze, n'ubundi ubuzima bwabo bw'abanyamurenge buri mu kaga muri rusange. Aho rero akaba ari kimwe mu bice byo Kundondo muri rusa. Hanyuma andi makuru aravuga ko mu bice byo muri Fizi, muri teritwari ya Fizi, naho byakaze, naho umuriro watse. Ni ahantu bita ku Murambya. Aha haravugwa amasasu, imirwano noneho ikomeye cyane. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ni ibitero by'ubujura, ngo ni udutero shuma. Ni umuriro hagati ya M23 n'igisirikare cya leta FARDC. Abo barimo Wazalendo, barimo FARDC birumvikana, barimo FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, bakabamo na P5 iragaragaramo. Ibyo bitero bahereye mu masaha 9 yo ku munsi w'ejo bageza uyu munsi mu rukerera, nabwo imirwano ikomeye irimo, ariko kandi ubu kugeza ubu nyine habakata bari kumvikana amasasu. No kuvuga ngo rero ahangaha rwose nk'uko amakuru abigaragaza ku Murambya, urugamba niho rwaremeye cyangwa se niho byakomereye cyane, kuko bari kurasa M23 bayigabaho ibitero by'umuriro, nayo ikagerageza kwitabara ibasubiza, ku buryo amakuru avuga ko yanabasubijeyo nabi cyane, ku buryo hari n'abahaguye. Ntahita nkutangariza imibare rwose, hari ibitangazamakuru byagiye bivuga ko harabahaguye ngo 10-15, ariko kandi kugeza ubu nakubwira ko nta mibare ya nyayo izewe umuntu ahita gutangariza ahangaha kuri uyu muyoboro wacu. Mu by'ukuri ni ibintu bisaba amakuru kubanza gutohoza ngo tumenye uko byagenze, ariko kandi abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo basubiyeyo kibuno nta maguru, yiruka bakizwa n'amaguru, barwana kinyuma yuko M23 ibamereye nabi cyane, kuko yaje kubatega ambush. Nacyo kiri kugora ingabo za leta muri iyi minsi muri Kivu y'Amajyepfo, mu bitero byinshi bagaba, burya ibyinshi aho bagwa muri ambush cyangwa se ibico M23 iba yabateze. Aho rero imirwano biravuga ko yabereye hafi yaho bita mu Kanogo, niho byakomereye cyane. Aha rwose mu Rubibi FARDC niho yashyize ibirindiro, baravuga ko ariho yashinze ibirindiro. Unuvuga ngo bari basanzwe bafite ibirindiro iyo za Mitamba, ukabona ko ari ahantu kure cyane hariya hafi na Uvira. Bakavuga bati kuza kugaba ibitero ku Ndondo, kuza kugaba ibitero ku Murambya, kuza kugaba ibitero za Rugezi n'ahandi hatandukanye, ni ibintu bigorana cyane. Ibi rero bigatuma abavuga bati dushake uburyo ki twajya gushinga ibirindiro hafi yaho twitegeye neza M23, nubwo ntazi niba iza kuborohera, niba atari ubirukane muri ibirindiro cyangwa se iri batwikireho nkuko bimaze iminsi bigenda mu bice bitandukanye bagiye bashingamo pozisiyo. Aha ni ahantu bita mu Rubibi, niho FARDC yashyize ibirindiro. Rero niho ngo bagomba kujya baturuka barasa M23 mu buryo buboroheye cyane, ku buryo kurasa mu Murambya byaborohera, kurasa Mishenge,
kurasa mu Gahuna, aho hose ni ahantu bitegeye cyane kandi harimo ubugenzuzi bwa M23 na Twirwaneho muri rusange. Aho rero niho bari kuvuga ko kuko urebye abahazi bavuga ko ari ahantu hitaruye cyangwa se ari hejuru ugereranyije n'ibice M23 irimo, ariko amakuru agaragaza ko M23 nayo iryamiye amajanja ku buryo isaha n'isaha hano rwose yahabakura nabi cyane mu buryo bukomeye cyane. Andi makuru aravuga ko hari imirwano muri Uvira rwagati mu mujyi rwagati. Imirwano iri guterwa n'iki? Ntabwo ari M23 iri kurwana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ahubwo no gusubiranamo kwa Wazalendo ndetse na FARDC. Ibyo bari gupfa ni ibiki? Nakubwiye ko nejo bari barimo barwana nejo bundi, kuko mu byo bari gupfa harimo kuba ngo hari abantu bagenda bafatwa amateko cyangwa se bafatwa mpiri n'igisirikare cya leta babakeka ngo nabagambanyi ngo bakorana M23, hanyuma Wazalendo ikazivuga ko ngo ari abantu ngo nabo mu bwoko bw'abafurere bw'ababembe, abo kandi ngo bakaba batagomba kuba bahutazwa mu gihe cyose bafashwe n'igisirikare cya leta. Rero nayo ikakameza itangira kugenda ibarasaho mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ahitwa ni Uvira n'ubundi, ahitwa Karundo, ahitwa Kalimabenge, aho ngaho ni Karundo niho byakomereye cyane, kuko ubundi rwose ari muri Uvira harimo uduce dutatu niba twatwita komine. Hari Karundo, ibice by'ingenzi nyine ubwo nabyo bikubiyemo ibindi byinshi bitandukanye. Karundo harimo Kalimabenge, harimo Kavimvira, aho ngaho niho ari byo bice bigize uyu mujyi wa Karundo. Aha imirwano yakomereye muri Karundo, ariko byaje kurangira bageze na Kavimvira kubera ko abasirikare ba leta Wazalendo yabarashaho bikomeye cyane, bariruka kugeza ubwo ibagejeje aho bita Kavimvira. Rero humvikanye imirwano ikomeye cyane kugeza ubu rwose. Icyo bari gupfa ngo nta kindi, ubundi Wazalendo ngo basabwe na leta cyangwa se igisirikare cya leta FARDC ari mu mujyi wa Uvira kuvabo Uvira hagasigaramo FARDC ariyo ihacunga gusa. Bo bakajya hehe? Bakajya aho bita Makobora, kubera ko ngo bagiye bagaragara ngo mu byaha, niko igisirikare cya leta kivuga, ngo byo guhohotera abaturage ba civile ngo kandi bigakorwa ngo na Wazalendo atari ingabo za leta. Ngo rero ngo byaba byiza bagiye aho bita Makobora. Ibi nubwo baje kujyayo hanyuma ngo bakajya no ku rugamba, bakajya Makobora, abandi bakajya ku rugamba kurwanya M23. Birasa naho Wazalendo batabyumvise, ndetse rwose na bamwe mu bayobozi babo nk'uyu witwa Makanake ni nawe wateje intambara rwose, niwe waje kurasa ku basirikare ba leta ya Congo FARDC kugeza ubwo umuriro watse. Rero nyuma y'uko FARDC irashe abantu impaka aho zaturutse, FARDC ngo irashe abantu bagira muri 4 b'abaturage b'abasivile. Hanyuma Wazalendo amakuru aza kugera ku witwa Makanake, ngo hari umuntu uhamagaye witwa Makanake, abati nubwo babirukanye hano muri Uvira mu Muhave, ati ingabo za leta zikomeje kurasa abaturage, kandi abantu ziri kurasa ni abantu bo mu bwoko ngo bwanyu, abafurero bembe y'amoko ngo y'Abazalendo. Bityo rero bati barabirukanye kugira ngo bakomeze kugirira nabi abo mu bwoko bwanyu. Ibi byatumye yitwa ngo Makanaki aza yarakaye cyane, yakamijeje na Wazalendo ze barasa FARDC mu buryo bukomeye cyane, ihabisibaniro rikomeye kugeza ubwo bavuye za Karundo bagira ngo aho bita Kavimvira, nkuko nakubwiye, kuko hano harimo ibice bya Karundo, Kalimabenge ndetse na Kavimvira ari byo bigize umujyi wa Uvira. Ubu rero ibintu byakomereye Karundo. Ubu kugeza ubu ngo amakuru avuga ko aho Karundo hari gusa n'ahagenzurwa na Wazalendo ugiranyije nuko hari asanzwe agenzurwa n'igisirikare cya leta FARDC. Niyo makuru akomeje kugenda avugwa y'imvururu ziri gukorwa mu mujyi wa Uvira. Hanyuma reka tujye kuri itangazo rya FCM 23. Ni itangazo yashyize ahagaragara n'umuvugizi wa AFC Ventura Lawrence Kanyuka wivugira mu bya politike. Niwe watangaje ko mu ijoro ry'ejo aribwo igisirikare cya leta hari ngo hagati ya 4 na 9 n'igice z'ijoro, urumva ni nk'ari mu gicuku kinishye rwose, ihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Yavuga ko harimo Wazalendo, akavuga ko harimo FDLR, harimo igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC ubwayo, ngo n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye atavuze, ko aribwo bagabye igitero karundura bakigaba mu gace gatuwe n'abaturage b'abasivile benshi mu gace kitwa Rugezi. Ahantu Rugezi naho akomeza kugenda humvikana umutekano muke, kuko yageze no kubera imirwano mu minsi ishize ikomeye cyane ihanganisha M23 n'igisirikare cya leta. Rero AFC M23 igatangaza ko aha Rugezi ariho bagabye igitero, ni muri komine ya Minembwe nk'ibisanzwe, aho FARDC maze iminsi igaba ibitero, hari n'ibyo ibyinshi ikoreshamo drone.
itazanye za kamikaze izana CH4 byose igenda izana indege zo mu bwoko bwa drone zigiye zitandukanye mu kugaba ku ibitero hano ku baturage b'abasivile. Aha rero M23 igatangaza ko babigabye muri komine ya Minembwe aha irugezi ngo bikaba ari ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Kanyuka yatangaje ko kuri uyu wa gatandatu nanone guhera saa 10 z'igitondo izo ngabo zakomereje ibitero byazo ku baturage b'abasivile bitarobanura nkuko yabitangaje ati ni ibitero bitarobanura by'ubwiyahuzi muri teritwari ya Karehe. Karehe naho yatangaje uduce bati ni mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tucunguti. Hari kanga Tucunguti bavuga ko M23 yariyo iri kuhagenzura. Hanyuma ngo babigaba Kaboneke, Rubiri ndetse na Mutara ndetse no mu nkengero z'utwo duce twose. Urumva uduce tugera muri tungahe muri Karehe? Nukuvuga ngo Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tucunguti, Kaboneke, Rubiri ndetse na Mutara ndetse n'utundi duce twegereye aho ngaho turi mu nkengero hose ngo hagabwa ibitero bikomeye cyane harimo n'iby'amadrone nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka. Ibi bitero nabyo ngo byagabwe hakoreshejwe drone nk'uko zakoreshejwe Iminembwe ndetse n'imbunda ziremereye zirasa mu ntera ndende kandi zikica abantu benshi ku muvuduko icyarimwe. Ati ni ibitero byatumye abaturage benshi bahaburira ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi ku gahato. Rero nk'uko Lawrence Kanyuka bitangaje yavuze ko rwose ibi biteye agahinda no mubaro kuba ingabo za leta ari zikomeza kunyanyasa no kugira nabi abaturage b'abasivile nyamara arizo zakabaye zibacungira umutekano. Rero mu guhangana n'ibi bikorwa cyangwa se ibitero by'ubwicanyi umutwe wa AFC M23 ukaba watangaje ko wiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzira karengane, bityo ko bagiye kongera imbaraga kugira ngo barusheho gukaza umutekano kandi ko izi ngabo za leta zigomba kwirengera ikiguzi. Birumvikana ko nyine aha hagomba kwaka umuriro koko n'ubundi aramaze iminsi batangaza ko ibiri kubera ikavumu, ibiri kubera Karehe biri guca amarenga ko naho urugamba rugiye gutangira bundi bushya. Ibi biraba nyamara mu gihe hashize iminsi rwose habaye ibiganiro byahuzaga AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa byaberaga i Monterrey mu Busuwisi. Ni ibiganiro rero impande zombi zumvikanye ko bagomba gutanga agahenge ndetse buri ruhande rukanatanga abantu bagahagararira cyangwa se bakagenzura, hakiyongeraho MONUSCO, hakiyongeraho abo mu buyobozi bwo mu karere k'ibiyaga bigari, hakiyongeraho ndetse n'abareberera nyine nka Amerika mu buryo butagaragara, ariko byose byakubise igihwereye cyangwa se ntacyo byatanze. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi rwose amakuru yacu akomeze kubageraho 5 kuri 5, mukomeze kugira ibihe byiza.